Ceceni-ini ya borithi ya Olkalou, abitha a borithi marokeririo ni riboti ya kumakania thutha wa gukara ngari ino ikiririmbuka mwaki utuku wa aramithi kiumia giki. Kurerikana ati ngari ino yanyitirwo ni abitha a borithi magiikwa niyo ikoretwo ikihuthirwo ni ekuirwo ana gutabania uici makiria wa indo cia nyumba na uria wirikanite guthie iguru gicigo-ini giki. Wananchi ambao walikuwa wako katika shughuli zao walipoona hii gari ikiwa na vijana wanne ambao walikuwa nashukiwa kama ni wakora, walipo jaribu kuulizwa wanafanya nini, ndipo walipotoroka. So walipotoroka, polisi waliandamana kufukusana na hawa kufika kule karibu na stadium, waliwacha gari na kutoroka. Ngari ino muthemba wa Toyota NZD ithukangitio ni mwaki mwena wa nja wothe o nginya thiini. Borithi makiuga uthuthuria ni wambikitwo niguo kumenya gitumi gia kumimundia mwaki na kana hihi ni undu urari mubange. Sasa hatujui kama ni electrical fault ama kuna jambo lingine ambayo labda hatujui. Na kwa hivyo ningeomba tu muwe watulifu, waje tueleze DCI achunguze mara moja. Officers wa scene of crime watakuja saizi ili waanze uchunguzi. Muikari umwe wa Olkalou augite gicigo giki ni kigumirwo ni cieko cia wikinae kuona riu nyumba yake ituetwo maita meri na kaiyo indo cia thitima. Station ito ino ya Olkalou na thigari citu tondu mekuo matuteithie tondu andu ani megutunyarira ni njietwo maita meri wakwa nyumba ngayo TV. Borithi ni maracarania na ekuirwo aria marari ngari-ini no igikinya kunyitwo. Ngiribotera Inooro TV, getwa Karo Kenyugo Mwaura.